Kahinyau trap Aceh National Movement Ribhoi District mentakasngi ke arpnyau tarik unailor arajar arpsau kala IT ke dorkhas se menteri ke tenat boarding U80 mandal bandawa banbu no da ke substation ka bashispa lai pu RKV hanongpo. Habakran chikilat pathai kubor u presiden ke HNM Ribhoi uba don roy ksiar uloong bakanongpo ka de ke weni ki jaka badon kam kirki bandon no ke substation namar ki office beper ki don hakani ke district kintup nadu ki civil hospital ki school ki college ki office sarkar berkiwi de nalor kini katkum ke jing ong president ke HNM Ribhoi nakaliang menteri ketenat ulakular ban shimkia bat unsara ban yakren haka jing yalang jong ke kenhun menteri sarkar hakane ka nopasni nakaliang ka seng HNM Ribhoi district nyelwangu yaka merendam aku Puan Mister besar itu mandal. Kejuan buat juga ada mandal gede hati berka sispak life RKB apa nampak tentang kerja lemar balai ini hari ini sini berkipor balainya nampak kejungi kemudian ya ke substation 132 KB dan kalian asing kita sesukia ini dukam itu habis buat light marka light dukam malakapor malaki minit Kamtam karupo kani ka headquarter jong kari Ribhoi district sin nadu kendai spa kene ar liyo jing liyo district jong hari harum ta apa nupo jing kabare kan ta dun sulayo ya ka sin spa life RKB de den ta kadau ban kali ngasen sim gajing sokia bakajipot jinam jong ki pai ba jong hem Ribhoi kudio ba kamtam nakte ka headquarter kabi e ko jingi them Ribhoi kembangi ini nak pos forma PI sarkar berdeklam pajak ke headquarter ke deh nupo ke office ke beper ke dan nupo ni dan ke civil hospital ni dan ke DTO ni dan ke deputy commissioner office ke deh office ke beper kemudian apa nupo ke dan lot kita ke office ke bah ke masuk ke nong baling sulayo ya ka sispa life RKB dan itu nak lewasan ke sim ke jing bakle Bani keren bat power minister ban puyo ya ka sispa life RKB ka ai kadau ke mi pat juk nakaliya ka seng juk tham Ribhoi ban wan ban bu ikmelu kadau kolong tatung ka jiwa jiktip jiwa jiktip jengi kolong ba Ribhoi ngidan santli ki power hydro power ke mi ya ki boarding kata kolong ke wai ke umyam kemudian life 100 megawatt kabar ngidan ke Sumer power station kita ikut ke stage 2 dapat pemi yang ke boarding arko megawatt kaba lai kerdem kulai ke stage 3 bagiong niyo yang ke lai dapat pemi 1000 megawatt ke nongklem power station niyo 1000 megawatt bat kaba kedua kalau ke umtru power station kemudian Tanerbang kaba pemi 100 megawatt hapot tem Ribhoi niyo ars pak kandru megawatt ke dene ni betal on leng sang sim jing sokia ba kata ke megawatt kemudian ars pak kandru megawatt ngimsim layo ya ka 122 kb hapot nopo ke jing dene ni betal ngimi skmat bandawa na Puan Mister tunjuk nak sarkari makan pai padlam habis ni ke area nopo ke jing Hakte area kedon isnong ke bapan kami like komba saus pa tam klik isnong ki household ki palat ya 25 ane arpsan hajar klik longin ke kam ya te ke like dene kita nak liang asem ni kerpat madu ong sekar bakan pai kemat bakan yo lem ya te ke like kami dan kam kerki yang entai yang kam kerki berkete ke sis pa like RKB ke bakadu long ai ke play yo menteri Puan Mister besar itu mendal ya ke seng kala lek bendu ya kini ka merundam pediang bat ula tular benong bang ngedar kan nginyai tray nilak ben pedulong ya gini hakitu impor mis ajitik margane ke projek kendi projek ke berit ada projek bahet semlala musim negara ke terki kena ikrar ke kabinet Jokowi